Kata kasi balang kakanay tarik risau kaseng kinong ay Dawai Khasi Nylla kala Rakhe ke Jingdap SHIPHEW SNEM na 12 seng Haka te ke Jing Rakhe la pelong tersem hall ha office jong Deputy Commissioner West Khasi Hills Haka te kasi na penyahat ya ke Jing Rakhe da uba spa starlen nongram ubare usketri jong Synjuk Ashwa banyo ya ke Jingkren na ki bela syakhat ngubha bekentup ya ke kong EG Tariang Pajat DMNHU West Khasi Hills u Dr. S dengan AFC West Khasi Hills kum usembut kongsan bat uba Garrett LSN Dates Deputy Commissioner West Khasi Hills ubalong kum kongsan layo Jingkren priang buram da uba usarli walang ubade Presiden ke Synjuk ya baro gidukhat jong ke Synjuk kilawan nagi jaka paper jong ke district Haka ju kapor layo ban pelat ya ke team song daga kong EG Tariang Pajat DMNHU hadin beladap pelat layo ya ke Jingkren na u Dr. S dengan ke kong Tariang bat kadu layo ban pelat ya ke thup sa jinggan mau da uba Garrett LSN Dates ubalong ukongsan bat ula airu ya ke Jingkren. Kum kadak jong ke Jingburam ya kena souvenir isa ila in sa pelas ng hangin niya yang baro. Kadak ba na bagi tahu. The side effect kan itu pi kan ya jauh pak. Nama gemla ruban len. Bamlay bapitray ay. Bat kan dia kajuk ke bagadon kajeng kedudukan. Kan dia kam bapitray ru kadai kalat bat ay kamay. Ya kita badon ya kan dia kajeng start bapiyo. Kan dia gelap bapin ya kamay bat ngangek pileru ya kata bat bengong bakat lat kamay pilan pitray mak bagi ong kalat kamay lan naga tray marway ngan lekwat kembat marway ngan sna marway kat no ngan permi bat kan no ngan yo ngas ngo bakladai do kapor bangi perkhat ke bong penyar da kebahikai ila ki jong bahiyang hasam la sengampat ong menda ba pendikai yang ipai ba namal kene ke busun ni kawan na kayeng kasap hikai ke sim ya ki to badon ka jeng thrang ban le kene kam hikai pene ya ki baki ru kan sim ji kene ikene ke kam namat bagi tiap ru ba ka jeng im jong kam le baro cerita la dengan hikai ki wei dan la dengila klat kene kelayap kelekon no kedon kam ban penek kedon kam ban penyar bat kedon kam lu ban ai ya kiwe bat mengkren kum ya ke mah bakadai ke lap kamai kene ru ngabu kum ke sembo perkat kidon kita ki pelang kembat ki ding ki set nagatnat forest kam tam le sekila pan ya bersubha ban nuot di kene pihak hapot pangai ngadon hajuai ngila sedang banle ke GI resion jong lokadok but mentat sis komba asnamai buat pengaladon sene layo ya ke GI resion jong lokadok tegine ki pelang kembat ibangi don ha kene kathan ke jengiru kidon ka manle ke GI nama ladang ini le ke GI ki wei kin namla shu ban chim ba deu joki lo deu jongi kene ke long ke ba don kam nama ngakren ni kene ke lieng bakan long kalat ai kam de yang pi henry ya ki babun ke balang bat ka wei pat ke ba di kren ni kalat ke mai ke long ngong ba ke dei ban yai peteng de ke GI ke ba a ni dei ban le ke GI revision ke bat ka balai
Ini bandai ia kepatang rights. Kebau bay bagi piasna ulong jongpi. Bagi way kita namla bankam hadin buat dan buat bertu ubday jongpi. Kita yo nani nado ki mei pa nado ki mei pe mulai bersama Dawai kebagi yo kadai be ki kenbat. Te kajisna kajo ulai kalau maya nado kata apa na pedang kajiknya kajo kalau na pedang Jingpang paro kita lagi ki Dawai Haka ba kita lagi ki Jingiphuh. Te tada rongkum kita ki Nongsumar tempat mafi dan sisa yang kata nong kata kajingai kaba nela kajingai yang special yang play ba kilaban ai kajing sumar kini yaki nopang te balik aku taruh ba dei ma kita ki custodian kita ki guardian so kini ki ancient wisdom kau yang taruh ba dei baka dustur kejoni hame ba kasi dan lagi joni jai cloud ki secret rules bang yang berparai boleh jat bijak yang dilau tentang kibun bah kini namun boleh bang ngalung Kristen tentang tentang ini ki kau kajing burung kejongi kalau nak du ini ki kau dari nak Jingdap kejongi kita ki Nongsumar Dawai tempat mapi benar di masa nomor ibarat nomor kat nami kibor pada ipet terkumka statistics dan ipet kumrul bah kini ki hospital. But nasutana ro bakadan kajingnya jan kajingnya dei kabajan baham bat ini ka ba Dawai paling ba fiang bat ki ba Dawai Khasi dan hakane kapor na syukwa ban bai ang isa dengan ba kene kajing tan khlau kaman la ro kajing do nang umpan ya ki marat ya ki ba sham hang to re yang ilu ya piru ki ba let chaklau mam let wadawai sisi ne tu khana pin mana sante apaslong akapor nme ki man hai how to SNEM ba ki chang bai khlau ki in ki khlau kade ba apon ni wan phai la me la khabe ka beste ni wan phai na posat Telepon ini ni cuma jangi hajar nama kadang kau itu forest land ha markasha atau kesurah. Barhanta kita diberi dan sihkan ini yang paling kita diberi hanta. Pendan kipet yang kau itu sekali. Hanta apa ni kadang kau itu sekali kawan kawan lekele bang macam diberi. Bang isatip hanta bernomor kapet nomor gila pet kita ki marah kau. But ki jumtung kita begitu, nama kadang kita jumtung kau harus SNEM. Jadi ni ngalai sih nak seng jumpi, pin ngalai ban pin ai dan kakubar, banundan kita jumtung kau, kaba kamu kau lesi syamnya di sekarang di biri mantu. Kimdan lesi harga jumut jumpi biri jumut kata jumut bantang sisa, nanti kemudian kata jumut haki bantang. Jadi dah kajian kamu kau jumpi bagi syam kaya, ya syam ke di beri di sekarang hakapar bakal karam bahar mana? Te nautu klau ing bat tata ing baru kau klau tu kau ada. Jinglu nang bakal itu nang Dawai tempat depi kita balik klau. Bat kau itu anak ban kinja ini ki jing lesik ni ki Jingpang ki ba yo habang ile klau sebata. Bah filek caklau sobha ban yada bahaya lagi ban pang di bar hamjaron malai na jing nama kata aban hantu sin ngi ban ham ch malai na jing la jang perjon te la filek itu ile ban pang lane pita itu dawai kalan kenang pada mas, dan kenapa kadang kajing dak kan perjam. Namanya ini mentau benagi, wangi lalat ke negara kalau alat nak Jingpang berlari lalat amre mentau benagi. September 2024, niyo iwe kelu SHIPHEW SNEM iba yang nak Jingpang berlari PF brain malaria. Nang hena po border.
jangka West Coast Hills. Teni susi ban tentep ba lesi kini kisnang ni ang banim dan malaria syu. Kidan kajingyak ni nomor benang. Mulai hal ni benar tak tadi yo. Dan ai dulu. Dan nata kadang kapat lesi na kasai macam ni. Man ai kajingkai nang ba pindale chakra pin yada yada de banlat na nomor tu si ikomi ang bani bu ni thami ti kipat na banlat na katuga. Jing banlat untuk perjang bawa rakyat ke Jepang. Bak sekawe lu kadang kau ke Jepang mereka ke Jingdap yang soal nak try fikir ni. Yang soal udah scrub typhus mereka apa tu ni udah itu fix di mai ski beri bimi. Tapi apa ba ilese ki ang kinyang soal apa ba ayu soal usot. Tapi bisa ang bak uni kinyang apa lagi. Tu kapal lain pada ukah diklang, jadi kita bisa diklang. Tapi ni leh apa sediklang, di udai belum haka macam ni. Ikut jangan menghana ni yo aja kalau Jepang sudah typhus, but ada film tu ke jing thak kamet apa, hampa mani balik sekolah sebab ikut jangan smart balik sekolah. Dia balik tes, nambah induktif. Naik orang ni mangi tu berjual sekolah tu nyimpan kam kata. That test, dia si ada malaria ni, ada scrub typhus ni, mungkin tidak ada dawai, ban penjam. Dia scrub typhus tu dan dawai, ba ni ai apa yo itu, dia sudah dipejo tu nyimpan kam kalau boleh semua lah, ada ni dawai kan ai.